airport ka san daw tayo. Yay! गाड़ी की नहीं था खाना का चीज़ मी एयरपोर्ट ना चले गाड़ी ना जाता जाओ घर की नहीं था खाना का चीज़ पता है ये मज़ा आऊँ कब है ये मज़ा आऊँ कब थे से सो गाड़ी नहीं पास गाड़ी लेन हो तो हो भी थे लोग भी जा एवं गाड़ी गिम नहीं वाला कसं तावे एयरपोर्ट बाय बाय मणिपुर आई बो वीडियो का ला है हैप्पी yang ne atunu puya na satta atuni hung kalsong do है अरे गिम नहीं था ने boy u ka puya गाड़ी गिम नहीं कोई मचांग ची खनाई लो कि हो अपन ले चाहिए नहीं कम ये जो है अपन ले चाहिए ना दिखा ची मी हिम तम nan nan chu nanu hung do tale hel ni za hung ka nga mi nga ho ai nge nhiều nào xem nghe cuốn độ mi hiểm mi ngạ ra dim riêng chỉ là hàng dim khom mấy dim khom nào xem khăn tổ cái mũ tổ tao ha anh đi xin con nào ta nani aza atate phải dùng back e salam ki bol lo lai zoi cái mũ tôm sắt bên hàng ấy vào làm cái bò lâu nam pi nei hat ade kalongal dan chu kananga ngao chu tam yo thilong ki tol do do nai bi ho cha bé cái là nó khỏi cái bể đấy in lang cái chuyện thế bye bye airport hôm nào bra Islam बहुत happy không lâu hơn tí đâu in lang cái chuyện thế này ha pa tu very little many years no seeing no after 4 years back up to Manipur viewers ho có mà hi viewers thu chẳng khác gì cả sự chưa video on vet ban deu hi viewers Manipur ka ta khana kumli hita tuni kumli zawa ka insume ta ki mu to hete na hong no bon cha ve Christmas chipai wow Christmas chibai no bon cha ba everyone sa back Neha pa is coming hello bye bye airport bye bye si chanchu tante video concept now Neha pa kaga pui now dim ga kila bungi khat ve Mine feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry